Isiqhema sendaba zesiNdebele kwa SABC sikhambisa ukugidinga ilanga lamagugu wesitshaba kwadlawulale ngedraini eLimpopo ngaphasi kwenkosi uMaphepha wesibili. Kulapho bekubizwa abodada abangakendi namasokana angakathathi bona bazokugijimisa amehlo mhlamunye nje singacoca zomnyanya ngoNobayeni. Uthebona uzwakala umkhosi ukuthi isitshaba sifuneka kwandaba ezithe edrayini saphelela khona njengoba nabegidinga ilanga lamagugu esitshaba nje. Usibizile isitshaba sakho indaba ezithe uMaphepha wesibili naso sathi khya sazokulalela umlando nekambiso kaNdebele. Eyona ndaba kulevelena abekuhlela umnyanya ngobe silile sivela kubodade sokuthi amasokana akasathathi kwathiwa keze nawo amasokana azokuqala bona khana ngeze kwathi kufika inyanga kaNobayeni kube sekukwakwazelwa umlobokazi angehodlweni. Sinendlala ebhidi wadlawulala ibhidi silibona after 4 years makuya ingoma. Bakhona bayabonakala nethi ngathi balahlekela ukuthi fanele sibe nemizi into ekhona nje bajabulela komhlaba ukuthi emhlabeni kumnandi kunjani. Undaba ezithu sizwile isililo sabodade wavuma bona eminyanyeni wanonyaka qalelele khulu abangakathathi nabangakendi bona beze babahle bakhona ukukarana bese babizwa ngama couple goals ngelimla namhlanje. Ngaleyo ndlela yakheka imizi kaNdebele siyakhula isitshaba sikaMaphepha. Mina nginodeda ngendlalo wenarha neda nginamnotho bakhona laba abaphethe umbuso abathi isitshaba sababathi bazosenzela uphilo obubhedere. Mina nabo kuko something ngibambisane nabo banikele inarha. Bavelile nokho abangakathathi batsho bona babethwa yini bona bangathathi. Abantwana bafuna umuntu oberekayo wamsama wathi angibereki ifuna zakho asisabereki wosle sibuzile bona alo ngoba nakukuhlela ngenthorweni apha nasele bakarene kwenziwana ukuthi basiza ukuthatha ngoba ngekambiso kaNdebele akakho masihlalisane. Sikhulumisene nesazi samasiko baba uSomike Nduli wabeka ngalindlela sekuzokufuneka khona bekhabo lomntazana nebekhabo losekana bahlangane ngalokho abakuphetheko bekhabo lesokana namkazi inkomo embili ezo zikhulunywako namka i2000 ekhulunywa ngayo kufuneka kube nesivumelwano ukuthi abantwana napha bahlangene bafuna ukwakha umuzi senza njani then bese ke sizoyibona ukuthi amahlangothi omabili la azimisele. Kanike ngoba nakingasuthi kuhlayela ngakubo baba bayiwumile nendaba esithembu ngoba nabatsho kade siza ukubutha amakhaya ukuthi wonke umabe nelingakwakhe. Sithena sithi vungu sathola ukuthi kunabagogo abahlanu ekhaya abagogo bahlanu or bane babuya apha bogogo babangwe yini babangwe ngikho ukuthi bekufuna ukuqotha bona ubuchimano ukuthi umntazana wosozibanele akeza azongena lapha naye akwazi ukusorokela uMamthombeni umkaGamelo omkhulu ngakho ke isithembu kwaThombeni asisabi ofunako nendlu yesithathu angazongena ngakwami. Babe khona abakhethanako kanti besigodlweni baqinisekisile ukuthi sizokumenywa godi ingasikade eminyanyeni yokuthatha ebantwini abakarene eminyanyeni wanonyaka.